Ole tirtute klolom levek chewa pushete chhangte ukil mewin Duhsaka hi azuk konveni zukal chilin Davida thianpa Duhsaka hianin alo chan ve vek thu asaitel boka Davida Duhsaka te thian dun hi pastor ber hian angai dam lo he video a Duhsaka soyang hian keipo voina kazuk kan lama kazoin milo chang ve veka ma se komen lama mitam takin in hriat chen chak chutie Duhsakan pastor nena anzuk kalya ngei dama dil ve ngoi ta ka chuan kan pastor beram putha ni tura ngei ber chuan Davida te thian dun chu angai dam thei ngang lo emne nge angai dam ta jok ti hi voina Duhsaka komna atanga alandan thovele zoyang o khatie pastor quarter atanga sumabu taka wanga VDP kumpuan duty houten drinhlel thula Davida le Duhsaka te an khomdun nu khan VDP house lupuya dom ngal mop mailo khan an pani khan pastor ina an hroithlam savel phot kha alo nia hemitrom hian engtin che nge pastor ina hun an zuk man ti lam ero Duhsaka hian minshil dan che hi thlangzar chi ani ri lova mi puilamin kan lo hret thiam sak ve zok tur ero cho Duhsaka hi prosecution witness number 1 ani tura ngai ania chuta Davida ule Duhsaka nu tepo prosecution witness a tel ngei tura ngai bokila kan police lam le sarkar ukil public prosecutor lamin an plan in bose dana zerte po anianga khatie pastor quarter tanga an chole tak nu hian ben party lam de chuan vok run pui an tan chau ani mela chuta Davidan vok na zol zel ala owanga pastor poisaru anga in ponder tak nu apo a poisa dana alom le si lo thina wangin kan ben party ho po kha an be dong mang ta le ni na langa chuta anordar mu nalam pastor quarter bok update report petur le intifel le dop chok fel dim to anga lan tomen report kim chang peturin han hle hlale ta hal chu ani phot maya hemitruma hi chuan a condition a che to big ema wangin Davida ero kalcho pui thlak ani to lo wangin he kan case boy pui mup meka ben party de chuan an master commander anga ngei theitak kan pastor in lama bok chuan an hroi telve ta lo thunga Duhsaka chau chu pastor ni na chuan an thian duna ben party ma aloin pon lei lok to dana azukin pon dan tur briefing lok vek anga impong tur hroi tlak ani le ta rama Duhsaka po chuan pastor ni na chuan pen lok ang tak chuan ngeidam te han dil lei lok ve tangeya ma se he video langtel talo voina ama Duhsaka komna lama klozo ve lo thungero chu he case nge event tu te hriat chak chu ani chutie pastor nena ngeidam adil chuan entin nge a chan ve che ti chu voina Duhsakan min chan dei tak dan chuan ruto ngai su min te hi ani tlong mai chumi omzia chu kan pastor hian Davida le Duhsaka te thian don hi a poisar tua apom mi ngal ti na ne ngei to mei chuan pastor tan po chutianga in pona chu pom mai ompo ani ve reng ani ma se khoya nge Davida ber chu ngatinge arong kalve lo ti lam ero chu beram pu ani ang tal poin angai to phalo peilo trul ti lo te po ani mai thai Duhsaka chu ka zot non le ngata pastor chuan ruto ngai su ati chebaka angai dam cheu thu po chu asoi ta chong lo emne kati le chuan min ngai dam thu asoi lo ti le bokane makang reng maklo ang reng tak chu chung VDP kumpuan duty te zinga po khan Davida te thian don votora kuthak zol deu mi panni pathum anum fal big dante achan ni omalangte aron lang chuak zel ani o he khesi angai nom chodon pusheta chhangte ukil hianin nimin piam maya police mi pathuman manatia hemi an vok lai lo om vete asoidan hi chuanin man thar an nei ni mela soiwar ma mange khreche lo nai hei athoje hi chuanin aron ziak thlat mai ne judicial custody for further integration le atang rengot po hian kan police te hian he Davida tol thina case si an la serious le a danang tak kalpuya digna justice for Davida Duhsaka and all concert hi hai chu an tumru hle ti hi ering ngamang o te naron ziak lang tel bokane airfield boina hianin Duhsaka nu hi amal big lova ukil meu alam tang anei nia hai pureta chhangte hi Davida tan hianin atang thlata
misole million mithil te thei Davida lam tang hi anom ve ngai ni Davida votu te zinga khanin mikhosa thei million fa antel ve tlat maya chu wangin Davida lama mithil te thei million antel ve helom takzeta pathian rem rot ati lo thei lo ne pushet chhangte hianin voin chu erfil lama tin thuran posa tihina zekane Davida fam chungte le a thianpa Duhsaka chunglamin a khovel nun ala zuasak chungte kan chung khoin kan ral tlovia an chanchin har hriat chen mek chuan an lova khong itlak te lul em pathenin mei thai te angai ven big em kha thrarang mila kati tangot le ngal chunglam du dan takin he tol thina hi chinfil ani ngei tura ngai photila trik teng ning om dona alan tak lo le kan rile haknga ani mai tero he kesa kan Mizoram police ten investigation an kalpui dana tleibik nei lovin danang tlapin an kalpui mek dante kan sarkar home department shim point mel lungphun atumna case nia ka mu dante heng mai thai chungte pani he ka shilfia dun vengiala tu ten emo thilin ti hretaka an lo vui puemo an lo shilfia phoklek fe tho thin dante po thei anga ulukin dan mita tranga thil om thei dante thiam tokin kanin shilfia vengela Mizoram puin an torna kan ngei ven hlom ziate kan tor pui ziate le digna tron thling lo thling ngei se kan lo ti pui emem dante ka ser dun ve ve a ke ni ngei dan emo mi pui ngei dan thlang lon tak angota courtin he khesi akal pui ngot lo dan torte proof evidence manga in be ani zo dan torte kanin shilfia le boka man mo thei ani ngot lo dante India rama courtin misual a convict dan kalphung jurisprudence te soifia pain court thian mi fel thil ti sual map lo pakhat rem jail tan tirpal lo ain proof na thato om theilawa chuan misual ni oma ngei ngoi mi som ko puko lai chua zo kha kanin hril hlenga kan hodona kha chuan Davida nu kha chuan avar hok thule hadam deu ta khoi thu min hril khan min ti hadam ve lutuk thau ma se ring tu te hadam na tur dik tak ero chu kan rin pathian kota tluk lu hi ani zok ti po ka hril thei ngel bik lo ania tin pushet changte hian Davida nu hi alo hril ve bokane Duhsaka in pungam ta hi avalomom em shem ngai chu aphu tok ang zelin shem zel te se Davida ero zongin athi phasia dota in puna wangin thudi khan hret chu phei chuan rilru ana vongvong em achung kwate thinlung na hi lalpan thoidam zel se mi pakhanin ti henoron soine sar he khesa makati deu chu Duhsaka hian pastor kotara khan kan lu lawati sia adik ngei pokaring ma se airfield veng waimete thu chua khan Davida te in puan na an poisa dana anena poisa po mulet le ang khan thu chua an siam sia airfield veng waimete hian do tan soinge nianga pastor kotar hi rok tak tak ani lo zo ka thiam to lo tin pakhat henoron soine pushe thei to pi chho zel don ti kan ringa thudik tak chu hai chho sak molang che pathian ilama tang zelang hoisen le dik takin ding zel ro tin pakhat henoron soi ve bokani a thianpa Duhsaka in puna thar ber ka ngai thla zo chia pushet ngei ven zui pui reng te wo shem theina na ber an lo phureng mai airfield veng VDP te ho khan an lo ten om e mai tin pakhat henoron soi ve bokani heta pakhat hian an khot chuan thotor le in lo na tur po a muzo to don emnele o an hothar le don boxia Duhsaka vopeta an thiam chantum na aphel le to boxia a khongai thlak le mai Duhsaka thudik atulang zelin pong zelang che Duhsaka po hi alo khongai thlak le mai vobe na kara alo vereng ani he tun thlengin na po thok thailovin alo omania ava khongai thlak ve tran pui ngai le maya tin pakhat henoron soine an VDP president fa pa po cho ruihlawa a film big lo ti Hriata manin chung khurpo en kol fel le theilovin mi fa te en kol that kan han tum thin hi cho a zelo thina ne ruihlo te hi kan doni pon manin chung atang hian tran thinila kan fel fai nge yang tin pakhat henoron soine adik khop mai he thil hi in chung khura tran lak tum silo pon lama tran lak tum fakhe anom thina theng khat he heng ho hi chu pon lama faklo veu thin ma sela in chung khura hi chuanin fakan lo te chem thin lo ne
ole eng pachuni sela khati chin zong khani le ri phote se eng idan te comment section la mai ron sei ve do nia